Na programi znahodzi podpisovanja kontraktov o dodzeljevanju stimulacijoh učestvovali školjare ruskih odzeljenjoh i kotri hodza do ruskoho predškolskoho odzeljenja. Predškolski dzeci dostali učebnik Už vidim školu, a peršoklasniki učebnik za vironauku i gombošku s poručenjom. 13 rodiči potpisali kontrakti o dodzeljovanju mešačne i stimulaciji 5.000 dinari za osnovcoh i 3.000 dinari za predškolcoh. Ми почали ту акцію предасkelima mešacami i to tirva, jak še вивезе покоєння за ні самі ще не знаме, але якось видимо, že ситуація узрева gu tomu, že še ukazuju jakieś rješenja i že še prebrodzi tod rok, ktorý nam najkritičnejší. Nam treba prebrodzić tod rok, kada máme ljem trojko u vodi, to znači za narok, za peršu klasu. Każda pomoc dobre pridze každima rodičami, takže mnje, s obzirom, že su troch školjari, perša, druga, treća klasa, každa pomoc fino pridze. Na programi bili i predsjedatelj Vyvršnog odboru Nacionalnog sovitu Rusnacov Željko Kovač, pomoćnica predsjedatelja opštini Verbask Ksenija Bence, direktorka predškolske ustanovi Boško Buha Milijana Grujić, členi područne kancelarije Nacionalnog sovitu Rusnacov u Kocure, direktorka osnovne škole Slavica Bajor i drugi.